Here we go live. Mensang mau ko Rusia, kailangan ng coach, mensang ang ranwat, mensang kap, ma-coach kachin buyata, pagchay koros ng nor, o peran, kailangan kiyang coach, kumayakan koros me, saigin ja doda, apil pantoda mor, tebil jaber doda, mensang mau Merlin, mensang mau kami. Anyway, mensang mau chino beef, o mies no bon, aliyakala. Mensang mau no piri korusia metodo ta kalangan kiyang coach amay kachumpuli kiti sabon mo may lan sabok may dangat cinto ta pong college may lan kiyang sumawan pil message sabon mo may penine korusia me bilanane to ta chay korusia chon wen pompe chay korusia chon rumwet me bilwiala reu ni marang count Jesus kalangan kiyang kauno as ngaken nor nito na mo pirta ngay pirta miya chas ngakreta. And so chorus give thanks unto the Lord. Nan melkaka apugil mesa ko kasaya korusia man kia sunga kanor kapunga kauno. So men kaya ko lape wasaga mimia kiang tram kapun kauno kapun kiang ako lang kasunga kanor saiki sang nora kiang opportunity chandriga kiyo kubana masanan god nan marainen ranwat. So take a call. It is called. Go to your mouth. Yay. God. Imema. God. Imema. God. Imema. Imema. Oh, yeah. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Mesama Joyce, mesama Marmelin o Korusia. Well, ibang kapagabo kamadang achay more kauno o chay chapta. Kaun Jesus kalanganan kami. Kabungay kami o Lord, kabung kalangan kiyong kami sabon mamulimpo kong ki charamas. Sabon mamu kabugabug, kisagisa na sungakan naur makamukachang bull red, sagakpil eukupana kupromi nan parawato Lord. Kapag kiyang kami more Korusia me todar pong college, more Korusia me pan toda, more Korusia me vil pan wrong more, nileyo Lord, mein count Jesus kom gatin masan, kom gatin kawait, kom gatin go beyond words, oh Lord, oh rich at moyong kisapal mamu limba. Kapag kiyang kami nganomu sarawi, ang gatin tiyata po naramas Korusia marong sapal mamu masan, nesesotater pan rong kisalangat, sa pan rong kisalangan palinganat, O Lord, o at mongyong panalet, apan miya to, apan miya pulmao, makomkachin, wiwiyan at mongyong. Kalangan kiyang komi, Lord, amukachin yeyas, o sa pulmamasa na kachin yeyas. Ipelian tao, kauti mo san tip, kauti mo san sumaw, kauti mo san mela, makaitek sang remi. Ikapagap kiyang komi yung kachin kapayata maur, koroso wata parano bepol, namimremo yan, nanat maur, nan more nat potakan, more nat sirikan, more nat panene, ton wen pompe nan irapen sampa, o ton sampa, o ton Lord, so ton kapagapagwat makomkatun wiyata. Sapol mo yaramasakan makomkatun wiya low ki, ran koros o Lord, yiyat kapagap maramas koros ya masay komi raikan mabluan kukotanan wen court, Rangkap more mabang kasaleta count Jesus, nan samparo to Lord. Ito nat mamor na namunan so makomkatun mo itang. Kalangan kiyang komi sampawat kuyo rotala. Alingan ng court pan marain la. Parpasang nanitipan sampa. We decree and declare the purpose and the will of the Father. From the north, from the south, from the east, from the west. Let the light, enlightenment of the Holy Spirit fall upon every flesh. O God, mesota utangan trepel. Be unable to stop what you are doing in the lives of your people. We give you back the glory, the honor, the praise. On komu yo komu kelep. Ni marang count Jesus, mo yat count at sangamor. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Well, itam jaman me imur ko sa yayar me so Bible study next week. So iban bag up I go say go wegi anan and aramas. Abka pura work me it's never about us. Kay de pwegi ngoy de go amantoror. Apwegi kano o dama kano we nan more in sapul ma aramas me ye kumail. So iban Stikong aja iban mi aja Bible study Monday, Wednesday, Friday. Pokita yanana kapakap o yanana sabang telepon kan makin ko to. So ipakita sawas ren riay solan cekan rembiliang sawas ipagren kuini en kak taipiata adan aramasakan namban telepon me kak reach out to Enggak tay bilong ansa me kas kasaya tay bilong ada naramasakan o niray namban telepon ansa me call anak may ka call number kan ada naramas umia all mia mo pucak seraben mangen sarawi nganan kot wi ta tongi po enggak ministerong korusia okay so I announcement mo so ache Bible study ka sudah kanudi Iban we are back to do a week, Arya chicken panto tawia. Same time, walu ni sojuk, tuwa ni mansang. Okay? So about Monday lel, Sunday, pokchaymen, and so maugidi and so maut. And so maut pango sangkachay more, one world government ko doraban frozi ala raban kisang right, raban oppresi, so long, puragang chay na sala tame melelo. Karetanian so much Elantian so mau, Pingo is a lack of American Metobu, that is lack of American. I've got a camel in Macano, Sujamanian Mamere, Yen Paden Kapagat, Yen Paden Papat, or Yen Paden in Tindayang Armascoros, Tame, Kachin Kaukawiki, I'm more. So, Ikalangan Kiang, Iralakan Mebilban, so say young, we are Bible study. So, Monday to Sunday, Japan Bible study, same time, clock make us a year. Okay, belong counseling the ministry. May ka call relgan mebilban to the live pag may ka na say railer. Ay relakan mebilban payan so cha live up may man reach out ang. Okay, pag may ban call ya iso cha available po kita utan me spend time on court. Ari kay te ko sa yugi ikapakap keno ya kapakap keno pa ipakisawas ren okay riya sira bengar ang piliang sawas on an area minister. For minister what kichalana one-on-one counseling encourage kapakap kiya manaman so kay dega cha live men bon master the broadcast when and sampa mesa sa boksaraw so our motive is to prepare us. Our motive tama pasan na natmong tama kauno kasalayang teacher mesa sayar masapakongko sa bampay kiyang may masani go yo patang kisapol mamasan. Kung masabil pa ko at neighbor, menin patakan at tame sa sana na ukiyang rin. So kay taga-chak each patabatak, tirin sa batak, nan sampa, kauno kamarating nga na nito na ino gidir na sa wel riyaw. May muna sa obang kamarating nga na. Po kauno always win. Satan may pantatong songkan po mo manipulate ang mo piti kichay len laman na Satan powerful is a loser. A loser run to you. Apo win and more naramas mesa sa iyo. Kartay men encourage you ki kamelele ma Bible study sang ajan respond na aramas kokol yo sang melen kokol sang pompe kokol sang kuam kokol sang wasa koros mereklang live so ikalangan tiyang kumailakan makin share pwede ka no mangi me eutra karabanay ko live imen masonon de aramas kayte phone maso yo de men sansalio imen koten sansala ikin galgale pia kapaka ni ikin kapaka pakren kot main kot imen men pompe na say komang Ari kalangan kiyang kota katan may tata time what pokik chailang kak logiti chailang kak job. Pak todo aramas kak pusarel agenda but God knows the best. God mangi anso, God mangi is man kumongyong and men wiya tama coach kupurki. Okay, so men encourage you kumail. Men encourage you kumail me you are safe in this room. Pokita sabang batangi je tama God. Kawit gengit me bit salvation me bit kamor. So lara child a child watch in aramas anana go down of jalanana to raw before God. Just God and us. Chalanana to go to a child.
yaik child po muruna taipan mepana muruna taipan mela kateka yaik child. Okay, so email uyata ka sansal and sansal tama chaipai Bible study gi ito motivon mo mesosa koros yalang kamoran rangak rong ko kalukwa ko san renkano masani yang kid masani yang solang ko ipatangi ay rongamao. So pata kirongama ya palnia matameto ka vampir la makabangan kola makanana moni God make it easy now so take excuse ong ya may vampir sa say kumail ngai len na lang ka na pangkatekia pokita e puler po na mong yung yan usa masano sambar siru sa malara pon sa e puler po na mong yung ko saya yang men pon beta man yesa igum pon sa pokita pe na iluet apueki i timing and court met. So ikalangan kiyang ko tamay katin sapen ikalangan kiyang ko tamay katin papas ganinen touch ay mong yung niya ay panine kan moko trokokolya ayo ruya sang te pon telepon po kita rong masano. So pak choche kumya kapag kiyay panine absurd na ritual apo ki share makmay yuya ay panine yang wrong. Oh God. Na Shanana go to Samsung Wasapat. I want you to know the hearts of God for us this morning. Well, you're going to batar lesson up. O kamelele me kuini bil paser. I listen in rana to go to batar ayo ko saya kolula o kamelele. Ni mensongo ni yewi kabagap kono wukitalay masano karatay bane ukiyang child. O ibanang karuchi yuk ansa me chay bangin nak. Melau lesson kan turun lempom pe bil pak rai yang mona rai panyang aledi wegi rorong acha video ko are so chokilang lesson kan so kumail kan me access on lesson kan mai ka koin on photos mai print out sana no mai telephone kan mai pasa nga mai panene porang ka study ki yang mona rai pang ko perta nan rai post nan rai right. Okay, so lesson o kasaya kolula o kamelele muruna tabanak life what ranwat kamka koinan masano study gi kapaka pen we am personal time on court pokot rong kami court pokong kami o court pan kakela kala mo posan. Okay, iban yogi ang telcha sama kauna kawit kiniya yung goton share online men sangat ye katamanen Holy Communion kataman keng getal tagot kamatip sarau so lesson en men sangat bango saya yakis misautuka bam kanagela mebit kamatip sarau the Holy Communion. Okay, chebanasa me history of mankind, the history of God, the Bataban court nan sambawat niya cheban wadak nan Genesis Sabulma kupur kapukata aramas. Poemen kitay aramas en kak hewongi. Emen kitay aramas en kak emen nain ki aramas emen fellowship ang aramas sonin tapio aramas kora kung kosayang akong parang ra kung kosay reso friend reso family. If Satan was in the world already poeki amen we ala court that wela court na lang God cast him down. So mi miselinan samba. So Satan, the creation of God, he used it when against God's will. At the time he kapukapukan court, when pelian ki kupron court. Karetan so mesapek potlong. Satan easily access nana chay more. So storyo kachel weweki. Atami hip ni arasapek. Sola eupano ng pungon court o aramase sola. Aramasap kin songon protong kauno ni songon buya pa karos sota. Kauno irong dipon sampawat kauno pakpaga aramas ime chega kwatak nan son sidu isa puno wana pakpaga aramas kat kita sapol mayeras matawa yeras cheeses memiminan sapol maklori nan sapol malingaling apiet apuligiti wasama maoi kat tito puenka kamar ketala that is something pomaso when Bombay, yeah, of course, when Bombay. When Samba Bonban imsaklan an hell. Aba, Jesus, when God claimed back his creation.
Makareta komunyon ay papunsa sa Christ, pagpaporpor ko more sotruk sutraka. Chabananana aleta Christ. Chabananana ipsapal, chabananana kopreyang ime ien kom kauniata. Kom establish, kom wiata sapul mamuwe lale. Nan lesenin murkan ban touch kapakat. Boyaki kapakat, niya sa chegan pilasala kapakat. Acai kapakan bilbang ke laila. Cai bilbang kilang wan acai kapakan. Pokot sutra to coach koran. Okay, so ni mensama ni ay wiya pe na devotion ang kauna wiya kapakapi me pulpo na imong yung katamang kang katrail. Jela nasa polang Christ. Panan weekend istermet ranat ong away chel niyalan. Na ministry in polang Christ irano met me pola. So pola wa kansen suwatang aramas me matawa me. O elusia. Abong child solang pola wa wiya me got me sacred. Me got me sarawi. Me got me kasampal. Pumasok sa pola. Aso sa child por la rengot. Ariya pain kita paini. Pag child ang kapura la rengot. And so makom can doubt. Because kasayang me kaya yung me backslide. Ewang ko to right. Men puro doon kaon. Abi kachamanong jang Christ. Kachamanong lopulang Christ. And so magkakampi kasal kumakot pa kong teso. Chamanda. Ebola. Ebola wewakiya pa kong. Nakot po kinukala wewakiya pa kong. Kapan rabaki history Kochakan maramasaka pongbongi million of God nan samba kaun Jesus kelle pogila sapul maramas pogida is the real mabasaya me ilimbak he demonstrated love. Okay, ime ma komiyang pada kocha wongi sang aramas chekan makom kumpata kaung araganu kiyarai kochakan Ochekan kapanalana serve them or you die. Our God, He died so we can have life. Imagarada masaman. Niya bampon sa salam kisakisen morwat. Akatik lapalap mongot. Kauna pan masani tagawiyayang enchan Jesus. Tagawiyayang paluaran Jesus ma broken. Jesus kachtawiyani apalo. Esaro elokolok. Strip up lukukan kosan langatapon lobo chelasa story o chel irong kilelo because of love kareda emasanier soja ti beo me como yo ngai wiata me poulao soja painta kareda magam lama me I backslide in an tosang go to salaba kapagaya karong Satan. The true of God, He died for you, for that sin. Pogan gak so basang, kokodala more. So ibang wata kong child scripture, nang kayon Corinth. Isakeo riya isak silu. Kayong Corinth isakeo riya isak silu. Pagkatak may pausa yung kumailer. Okay, ako sa saya I. Sinanjing niya tawa sa Paul. Paul sa yang I Jesus. Nan mo yung Jesus. Paul yang I samorogal. Yang John Sarawi. Jam-jaman, memiyayar John Sarawi mo yung Jesus akat ito. Paul yang John Sarawi ka. Kaunin John Sarawi ka. Kata-kata kas school ki kawai tawiya ba. Kasandi naramas. So anso me katla pola yi katla akchela sa story in Damascus Paul bin nan chin ko ang kamela sa ulangkan mengen sarawit yata po yata tongi niya ko Damascus check lang light ko sang nan lang kareta baptisan po na ho sa wrong len kapitian Jesus masalita ka persecuting my people ako sa who are you Lord I am Jesus. Okay, so radical experience the tuwang kauno me Paul wiyama. Kar esoto watakata history desoto me pataki ko lesson 1 2 3 encounter
diar kot diar kot parangi kare ceban wadak story Paul ina ngitete komat pokita kon so metodo apche saban nan wiget ni atel apche Bible study ay menen kreti kami pokamuyen kelay kombanana kot pokamuyen kelay nan moron solong komban men kaunon parang kami boyakak komban men baptize ni sarau boyakak kiwe tama Paul experience kami yung ka and sa mi wata katang sarau nan ayap chale ta Christ wikeo ipen rejete nganta mangkot mamia ngai sarau nampuk sarau na toke ya so isang attitude ko kapan men kaite test poges kecuka mele ke kamere le ap kemen and mi apenam kecuka kapiana men testimony God real so real to you ma God pan real to you so to maka kisa ngamposo so to persecution so to penene so to okot me government so to pwegda etchangrem. So this is the kind of faith me ko sa yama Paul dame itipangi olalapotki experience God encounter God. Okay, so even jung ita wasa ko sa ya patak me po sa yang kumail ler yale sang ren kauno ariyet tuwe kan Jesus ni po me katin pang la puen loko pola kat kita pilawayo kabung kalangan kiyang kot katin pilitiki besang pilawaw masani yet waray may kiyang kumail wiyamet on kataman bay okay lewa saya ranin kataman polang Christ encourage komak child rongera masani kumail wiyamet ni kataman bay kitail John Sarawi mebilkin kabaliala tadakan kot takuprang kot cega kuya bakyo naneo par baksilu naneo bakyo naneo sampong bakyo naneo week amak ceban morki masanang kot masanik may wiyamet nukataman bay nge so ko ya samorokan jamaka kuya meman mekamelele Jesus o wonki tame kauno wiya yang jaibo lobo ka kuyana niya katatamani riyesak lemawa bil dueta nikamsak lan konato akachkita dalen wine o masani dalen wine wet isapolman koti no cup me wiya wikitar in chai and so chorus mukmail nim kumail bankin katatamania kataman kenia. Okay? Yay know kapan? God Almighty is our God. We are His children. Okay? Yay know kapan? God. Yay me samatrail. Kitrail wiyala sabulman God sang nin trao. Imakarata meman punsa sanjang Christ. Esay wiyala sabulman God sere. You know kapan mo? You know makauno yayang ninchabiyo ni tuwan sabon mo plano nga tami ip last chopoy that Satan come through screwed it up murinti koros ibu-ibu-kiti tip sabay miminan samba kauno katsto when kapuyala inawo remui rey renkot inawaka ya inawan koti me ay kot ngoy sapol masari rajagatukriesa kono kumalakan magacintaw day welcome kamo pong call it may ka play replay tami ko sa yaya nang kayong current isa keori isa kesu may uya sa share man sangwat kokodi are meman magantungole sapol man kauno plawaw de yang nim sabul matalen wine nisongan tiak eo mesoto waunike kauno ebantibata on kalat o intan kauno nadawamo meman me ala kamatip sarawi so drawauniki so draye wango drawiyani tiak wiyani pekasale wiyani mom
eban tibeta. Uyani akap kabaran kitipakan. Uyani program eban tibeta. Okay? So atal karaban ale chakamatip sarawi atal karaban kasampal kita pueki kechaliang mina new covenant. Covenant what ki nani no cup. Nani no cup. So you kasampal ban chali na leta Christ po chali yang mina ni no cup wet. Me Christ kat to intao me seal. Ni so tukay bang kasaya more scripture me bit. Pangtip sarawi. So riesa kwaluwa ime konongi amanaman kumail koros en kasawi peni omur e apan yang tungole plawa wet o nim tal wet. Okay, kasawi peni gosani repent klandiang nanay mongyong song tango kan mayanane so paisang poyen ka kale plawa wet ni ay silang ya may wiasariang kot ni ay wawnu ke poy intraw plawa ko don seal a relationship on kauno may minan inoka Riesak tu boy meman soja ken wewe ki kalaban kauno niya ken yang tungale plawa wet onim dal wet ken tungale la onmala kadeep on peni okay so jela liala kamatip sarawi no mom ni tiak ne wiya ne men sansal pepon sasa katik laden mas lale chai bachale buralang kot riak chela liala chai kalokolo chai chowau neki nisilisa ko ime kareta sangen so mau o luet toto mia remail o ime akai me kelar okay ya purpose in kaunon got to Poland en kamar ke chaila agos ko se wasani an sama chaila liale kamatip sarawi ni sojo wauniki ni sojo sabal ni mensansal whatever ajay motive lekin repento wauniki or ya imek chaiso mauki makchail pan kasawi mas pin kechai soja pan pakatega tarenkot okay kasawi mas pain kechai kapre yang kasawi mas pain ngoi tu repent klantian nanai nor klantian nan ai wuyakan nanai malien nan tanai no wuyeti oso paisan silisa kriau ab kechai ban pakadegata o ala kolokolok sangren kauno pokechai lenter yang sambawat leptakla. Okay, sure, might make sense. Pambile what actually sa kayo. Magkachai pan kasawi mas pain kachai sota pan pakatega ta renkot. Ap kachai pan pakateta o ala kalokolok sangren kauno. Pokachai and there yang sambawat laktakla. Okay, sambawat pan laktakla. Sambawat pan laktakla. Kamelelin sambawat pan laktakla irelagan men kaunta samba pan laktakla ko Rusia meban kadegrail repent kasamoyang Christ na narail nor wow niki kamatip saraw lama ko mupsabal kamka kamatip saraw rang koros pogita kelapon ang poson ama kamu yaman mepil kom tokong kot kom wow niki kot up kom struggling with sin. Okay, struggling atail motive makayo kasambal atail orta tutut makayo kasambal mongkot yamo man atail tutut ni atail alete pilawa we wauniki ipona sa me ip kamor pa mi milale te yang jo ya program na ikauta okay so atail motive kasambal ni sa me chay pupakata pilawa po yepanale pilawa kamatip sarawi inchao po yepanim ipeka salki Imatongki sangan attitude tayo kauno mangi. Kareta ini imi ko sa yayarang kapan. Uyama owa sama tawata kasali yang kecai chailen buya niya chai chama-chaman kita ma Christ buya yang kecai kareta estri limit. Kecai ramas na limit. Uman chaikin manokwela tek chaikin pangaki. Kecai sutunok chongo me. That's the answer
of the world. The creation of God was good. Kapag God nanan mau, peni declare, oh mau. And so we atarama sama sani utan mau. Tama ka samanela Satan. Tama ka predo pempileu mau utan mau Christ. Yamu manako through the blood. Okay, you pull up engak proteso. Aleta Christ we are ale bodlong in the kingdom. Nan win court. Niya sa magchayip sa bal. Ate morkan ban wewe kita iminta ki Bible study. Chelengak aliale lesson kan magchaypan o soki a win court trapan build up rechay. Ben Jesus masani me abang kawela tembolor ransilu o abang bileo build up abang bileo seselala bayam do bin build up tamema masani kingdom in sambaban ola retail wengot panut morta so sabol mamu bilbil ranwat Niyamu lugayang Christ na namnor, niyamu alle kamatik sarabukan wan kunuk so kaprela cha tami song kasayabu ikat. Okay, kichai men alle kamatik sarawi. Ap chang nitip, so ima kauna masani kasawi pinu makke asame in your power kakak take responsible nan tan kat katarapam relationship ang God, take it now, take care of it now. Okay, baninda isay kakalabu ischukapobod, adagas chukapobod ki. Kumaga mimi yang putak manen serapin manen kumaldim dokpana atak mastrale ti ama blessing. Customer put up am excuse ko mat matawa makaban excuse ki ma ang lama mongot. So. Today is a day of repentance. Today is a day of salvation. Iranan komoran met. Karatan meman men excuse ki tipa akate kau yawi. Ameman men take care of the boy, men will acknowledge you kalangan kiyang coach miya makakol to sang kuam, men kabobot well. And so makarong masa no ko sabang kauna back you up. Back to the child, chingala ni wiyapan kaudak, chingala ni government, chingala ni aramas. We kalangan kiyang coach kisa nga child freedom. Pag child ang kak, napungang child so kauno. Kailangan kasampol gitar kapupot lang. Makchay men mimi yang pucak manen, serapin manen may baka-baka. Masachay bikasal re. Kapupot. Ama kakang, kamatawa ka ba mo isang mood, na mo isang met. Pagita, tipong kamal. Tipong karir, tipong nanak, sampo ka karir sa kaskusaya, so to the oral nan wing God. God, matawa, pola. Ako na ang puro doon alam, mekot mistaraw yo holy. Makarata aramas me van rapture aramas me saraw yo holy kakakita kre mailkan makin menakamay pokita kowe sarawi kowe holy chekak saraw yo holy okay pagin saraw pan so say child so child righteous the sarawi righteous so righteous and holiness ini so say righteous coach mo yang child righteous Ia cela leta Jesus. Injang Christ o butin sang tapachaikan. Okay? Plawa o kam kamaurong child more in a new life. Okay? So righteous yang makaleta Christ ko righteous. Kaya de kamuyakan po injang Christ makauno klang rem. Utial rem. Holy am Pilipilay Pilipil. My mentib is so holy. I'm holy, then so go deep. Okay? So the rapture, the pupuktalan aramas me pan we mon kauna pan kam sakada samda apano aramas me righteous, aramas me holy. Agajay so long kan me pan menta kita indinda we are selling sena ban left behind. Satan ban take over cheban go through ka pallau cheban wor lang kauno. Cheban wor lang kauno. Okay ban morla. Por kamele le ito restaurant bata. Kaprabang go through tribulation mo puksaro ko saya. Go through loko. Okay? Anyway, imen kapagat iban utier wasay pampurdo life ibang ko saya scripture chekan makatete yang child in Christ. Pokayo ko sampal child nasa. At child answerin maor miminan inchaw. Miminan plawaw me samba ka chaman ranet. Kareta murin life waji encourage hook. Mondi yang ampanene. Monti yang antanene who prepare Holy Communion, call upon the Lord. Look where young kano, kamelele me
pong I counsel po penene yo me soma on coronavirus. Inda yung red, break the bread, drink the wine, ala kamatip sarawi. Kapag kinuk sa release kapag ala kamatip sarawi. Chebana sama oppression of Satan, evil buegi asama so motomoto lara panin and loud sangnet. Ichama cheba more the power of God, anointing of God. Klang frequency in songa, network computer songa me, electricity songa re attack palwara child kay me briyata suma. Among youngen, palwara man dedicated to the Lord. More than Psalms 91. Memorki melikaka duway sa keo. Dwell in the presence of God. Go to numom kapan morla. You know korosam. Okay, magababunsa sa coach, inawong coach kay dekam. Hallelujah. So you may encourage you kami. Break bread. We are kamatip sarawnan moman. We are. Chay koros mo po sa Jesus ka kuya kamatip sarawi. Nano mo child. Okay? Kauno kauno kisa nga chay we are bakang koros. Po chay lente ka paliala. Sa pulumalimba ko ngaramas. Kakakinta sa chay po ko nan momotso. Kachay nane. Kanane sa palo won ki inchano plawan. Akaka kuya yang kamatip sarawi. Ang benene. Alright? So you encourage you. Maya penene wiyayarat kamatip sarawi. I encourage you ko Rusya makamele de Jesus o won ki inchan Jesus. Do it as a fellowship. Do it as a thanksgiving. Kalangan ki yang court. Inchan Christ. Inchan Christ silu. Inchan Christ kapro yu kalaren kauno. Hallelujah. O main kaun Jesus kalanganan kamay. Kapag marami saraw kalangan siyo wa court. Ipo katawang ko mo maurang korusya makilikilang niya. Ikapata boy, niya picture men lima mo ikan todo kay Rael. Todo ka Rael Malia la Rael Nongyong ng kapeda Rael namya sumaw. Lima mo yan kaudir mo san sumaw. Kapag piyang ko mo yung Lord, ko mo yung katun penetrate na no korusya, na niyong korusya, na irapan samba sa telebilibil kahit ang chakit men dombe. Kalangan kiyang kamukaon Jesus kamukang wiya kapag kisapol mo yaramas. Pusen ka kelain, especially ang sa upuka to Lord. Kalangan kiyang kamuyo God, kisa-kisen kapayo mor mo kamukang pulpon sapol mo yaramas. Kamukang kupuro kapayata sapol mo solong kang korusya mepetapatang kisapol mo masanan kamor. Kamor wotang kak lel, nor chorus, name chorus, language, nation, kamukang pola. Pusambahan kak morla. Ay kapag kiyang ko yung katong kupro kapayata. Peninikan korusya me sumaw se speak live. No kelail. And potlo na palwarail. Resurrection power in Jesus. Polawat po sangkak mayaw, sangkak nor, sangkak unsak. Potlonger na more korus. Release tapon mo manaman. Kela pa mo yun, Lord. Na morong korusya me sumaw. Raban toga pinkilurail kan. Wasa me sumaw. Raban mawala ni marang kaun Jesus. Raban ala kamatip sarawi. Nyarad chaman kita makam kacuyang samba. Raban mawala morla ni marang kaun Jesus. Kalangan ang kamu kaun Jesus. Sa kaprayang kamu yat kabang at kasabak kalangan ang kamu. Kamu mewiyat kaun at song kamu. Amen. Amen. Kalangan ang kupromain. Sa ibang bidew chupan ang clock. Diba? Walu. Clock walu bonget. Bye-bye.